Ula wokitea kibila cha ujumbe kwa Kibwezi East County ya Makueni Willy Kioko Malile ni wamweta mutongwe wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka tawe mutongwe ingalekoni ya ulei ulawe na utuika wa kuyana kukitea kibila cha usumbi ainene ava mutongwe TV Kiokoni cha umundi Malile nuweti kana Kalonzo niwe mutongwe ula ukuelewa mathina ala mekumbelete a Kenya mevo mathina ma ukamba takiwo vala kuyana na Malile ni kana Kalonzo niwe na usungio wa mathina a ingi mutongwe o ni wakulia akamba onde mamukwate Kalonzo mbau ayukulia ala methetwe maimovwa maumanwe na mutuo usu. Kalonzo Musyoka niwe leader ula twinake for the time being na twina chance kisio muno cha 2027 kwetha twi in government, legitimately in the government. Ila andwele kanata tumanengwa utongoi wa appoint wata PS kana appoint wata director kana appoint wata CS thithaji beneficial kwa kuwe mwene ndithaji beneficial kwa the community, lakini pe undu twanolika silikalini position ila si top ila sinenga na executive orders ta president kana deputy president ukethia uo waguo yinitukuwa impact ya utongoi. Twina projects mega thini wa kamba mwita wa Konza City na ingeta wa Thwake Dam. Twina president genuine kwanza ta Thwake Dam ni mwezeka na thina component ya irrigation itaweza kuambiwa, thina component ya electricity generation itaweza kuambiwa, pena wea wa sewerage wale kwa kisio cha wote na isio ingi mbingi kwa usimbizu sio nthe itona kwa twina mundu wese ukamba thina wagwe ni mwao distribution of water kiucha unywa usiusu kuthambwa mundu yona rastas muthima mwene naende tangalisi ayata inakelile usi ndezini umete kiucha green ba lakini andu mabandite mbemba kumanje kuchu kile chumete ilobiki na heavy metals kwa uti na musumbi ona kututhambise kiu kitu cha athi nututhambise oketha kugula tionywa kina mawau kanza isingebie singibwa nundu ake we need a leader leader ututono mu trust with integrity leader utotumia mbesi ya mwene nithai leader utothie kanisa na gwete milioni miongwele na briefcase leader utona kuthukuma na thukumi mangai uthukuma kwanza ya kunenga elected leaders tokens ni kana mambe tukithie meyao illegal kiuni kindu unacceptable tenda mundu ina integrity mundu su ina integrity taseka tamandethia katika ndo latena mo ula ina integrity ya level hizo wa Honorable Stephen Kalonzo Musyoka former vice president mundu zio vice president na minister of home affairs tiagu ena scandal onemwe akamba maitu onde ala mekila kona wetha wikisi nundu kitu akisipo yake siku yetu maingi muno maitu wetha wikundukwito wa Matuga wetha wikundukwito wa Taveta kwa ndo meta wa Israel chairman wa akamba onde ala Taita Taveta kaunti wa Israel and akamba onde ala mevoi every corner of the Republic of Kenya twailete kwithu ati nena na leaders ila sito sioleana na Kalonzo Musyoka onetha nile mukasia tafadhali tina chance ni chance kika kwati kana ingi rastas kweya mwana apike level ila mwana uzu ubikete niyo kiti kambia kweya mu it is next to impossible kwa twa riski nondo wa personal interests twa riski kulecha Kalonzo Musyoka tumwavukie chance kilita chau deo kubitha kila kona of this republic every corner and when nimeolea Ruto